Sajisin biang keseng Riboy Area Welfare Association lani keseng ke belajutip kum keseng rawa. Kelas dang biang ia kejeng penilai football ke balong nak bentagi kena senrang ki bahpo khatlai stem kerta lani ke under 13 boys football tournament. Ha ke bah ni kejeng lekai football ki kena red la penlong hamadan lekai jong senong umsning patarim. Ha ke ni keseng sedang nalor ka jingdon jong ki dikot keseng rawa lawan poi uba moonlight pertu upri wei na kirang ba ubal junok senyang bah ki kam jong ki imlang salang ha kathan nang tau ba kenjo lang rang tong ubri blok koordinator jong umsning CNR di blok ubalong ha keju por udukot batreshit ram keseng rawa komu finance secretary ikong bala kentiu umba ibri presiden jong keseng rawa uba Sumar Maulong ubri officer ubri pej ya katanat forest hari boh district ubalong ha keju por ubawan senran ya lagi khon ki boni lekai hene kesngi bat kiwei haba pai se kecing lekai ki arteli ki kenhun ki bawani lekai kene kesengis dang ki long ko umran yang bernai persyaya ke sok pedok kecing lekai ke long betenat bah badha ke bakadu ke kenhun lekai jong ke umran yang bernai kelapan remno ya ke kenhun lekai jong ke sok pedok dar kol la sikol kumban su pentip kendiat baga kusnam nak bentai ki ladu ha kene ke tournament kinyo ban ra ya ke song pisa ke bar po hajar tengka bat ki bawan bar kinyo ra ya ke song pisa ke ba si po hajar tengka ki nong syakot soba haba jingkran gilapan pau baki bakum kini ke jing leka yegi kenarit kalong badon kap me hadu kata namar kadang dei kerta ke badang don kam bah ban ailat gi kenarit bakin pelut ke por kambun hagi kami lekai bat ke jing penlong jong ke sengarawa ye ke bakum kini ke jing lekai katei pen bah ya ke mlang salang Rasanya lebar itu buat ke. Terhabang apa din? Habai dei bat presiden rangpa jong karawa iba Obi Rani. Haba niyo ya ko khubor jong kajing khat no jong i misngo bakat dei ka omdei kajing du nong tang ya karawa. Pat kolong ru kajing du nong ya kasnong kathau jong ko umsning pelun hi borok kawe bat jong kari boy baro te ngasngu ban pen pau ya kajing du nong ba iba rani imdan su ha pedeng kejongi handai wat lakataro min ong kumno kata kadai kamon kajing penyat kejong ublei te wat hadin ba karawa kaladu no i kum founder Hendrai kikam kijam nit scam da kajing tin lenti kejong ublei kinjat syaprang syakman. Hang ni ngas yeng kum uwei na kinong song snong jong ko umsning bat ubolong ro kum ukpa kun jong a ubodon kajing lekai na grassroots level B hakani kamadan. Ngakit bob kit uyang ya ka seng rawa ba kanang yai trei sitom ban penmi kum kini ke platform kabalong kajing mantoy ya ki khun ki barit ki jongi ngi isai hakani ka pathai ki pamenta haba kimdon kino ki platform ngi ki khun ki barit jongi ki sedang ban yang ngop haki ki mobile phone ki komputer ki babunjat ki balak ban yalam ban wash ban brainwash ya kajing mut jing perkhat jongki bain dai bat chakawai pat ka lenti handai kajing don jongani ke platform tolong kata ka platform ka balak ban pen i baki khun ki kti jongi ki bodon kum ka ka sap ka baki don bat kande kajing sedang jongki na kani ka turnamen ka bapan ya da ka seng rawa tenga kit bok ruang nga kentu ya pi ba pinang tre sitom banang pen mi susu ya kum kini ki judge program lani ki turnamen kanang ba kan long ka all round development ya ka snong ka thau bat ya ka district hiborok ka wei nga hangne ngayeng kum uwe na ki pa jong kini ki kena ki baila kai kham tam ki kena ki bodon hapo kan ke grassroots level namar khun jong aru uya shimbenta bat ulalong uwe na ki kena ki bodon bok ki ba sha ban train hapo kan ke grassroots program hapo ka jing pinyai jing hikai jong isar pen krek mo te nganam kran jorong a try baro na pi kwa ban ela kai no henre ngas kwa ban pen kenoi pi tong kendiat mo pi asngoi ma kran pi tip nem yo couple dev ude u kapten jong ka Indian cricket team ba ubala la ban penjob ya ka World Cup
une ukapel det uang gumno pitem uang apart from education you need good health and for that you need to play sport kamut gumno pitem nalor kajing pule puthi kaba pi pule high school pidon kamru ya kamet kaba coach kaba kia but banyo ya kata pide banle kai ya ki sport but ka football kade kawai naki sport mo kata kade kajing keren jong ukapel dep tengi kum ki kimi ki kapa jong pi ngi kwa ba pineyo ya kamet kaba coach kaba kia namar kata kum ki kimi ki kapa ngi pen slur ya pi ba pinya la kai sport hoi nyim dak me lenti ba pinya long Ronaldo ba pinya long Messi Henry tong ba pilai la kai kata kalabiang piru pihak pinya la kai dai tai jumut mo umde banya la umde banya brut umde banya la unfair Henry pire ban so thu ba pin la kai in the spirit of the game mo pisu thu nam pire ban la kai nakamanta ka met ka ba koi ka ba kia te to hang ne ngidon ki khna hang ne ngayo i let's say pi don kalaway let's say la shai pin long ki player ki ba trim